području Crne Gore muzika se njegovala od najranijih dana. Neveliki broj arhivskih izvora ukazuje na kontinuiranu crkvenu muzičku praksu još od ranog srednjeg vijeka. Postoje indicije da je u Kotoru postojao neumski skriptorij još u 11. vijeku. Tu su i arhivski podaci o kotorskim orguljama iz 1488. kao i oktojih, psaltir i druge crkvene knjige, štampane na Cetinju ili Obodu između 1494. i 1496. koji spadaju među najznačajnije tragove muzičke kulture u našim krajevima. Stara gradska jezgra Kotora, Perasta, Budve i Bara odlikuje bezbroj uzanih uličica, trgova, pjaceta i stepeništa ili skaladina, ali ono što ova mjesta izdvaja nesumnjivo je bogato muzičko nasljeđe koje se njegovalo u palatama imućnih porodica i crkvama. Za razvoj muzičke umjetnosti na ovom području značajan je i podatak da se u bokeljskim crkvama od davnina pjevao gregorijanski koral. Muzika je u ovim krajevima bila prisutna i prilikom izvođenja dramskih dijela, od jednostavnih misterija preko oratorijuma do originalnih dramskih dijela. Muzika je imala veliku ulogu i u narodnim svetkovinama, u zabavama i karnevalima na Primorju ili na posjelima i narodnim svečanostima u kontinentalnoj Crnoj Gori. Ipak, najstariji muzički rukopisi danas se nalaze u stranim bibliotekama. Jedan takav rukopis i notirana knjiga srednjevjekovnog Kotora čuva se u biblioteci Ruske akademije nauka u Sankt Petersburgu pod signaturom F200. Generalno govoreći, ta jedna predrasuda da na južnom Jadranu nije bilo skriptorija prevaziđena je negdje 80-ih, krajem 70-ih, 80-ih godina prošloga vijeka otkrivanjem rukopisa koji datiraju iz 11. ili 12. vijeka, a otkriveni su u Akademiji nauka u Sankt Petersburgu od gospođe Kiseljove, a kasnije su obrađeni od Sindika i Miloša Miloševića u Kotoru. U pitanju su pontifikal i lekcionar Kotorske biskupije koji su u toj gomili tekstova bili spojeni zajedno. Naknadnom analizom oni su se razdvojili, te smo dobili dvije cjeline koje upućuju da je skriptorij u ovom dijelu Jadrana, a posebice u Kotoru, bio veoma razvijen. Neke paleografske osobine tih tekstova upućuju, znači da su notni zapisi pisani beneventanom, znači beneventanskom neunskom notacijom, a sam tekst da je pisan beneventanskim pismom. Lekcionar Kotorske biskupije sadrži, pored nekih neneumiziranih dijelova, koji su čitani jednim svečanim glasom za koje sveštenik nije imao potrebe da koristi note, imaju i neumizirani njegovi dijelovi, a to su dijelovi iz 3 evanđelja, to su genealogija, rodoslovlje po Mateju, genealogija, to je isto tako rodoslovlje po Luki, te uskršnje evanđelje, odnosno evanđelje koje govori o uskrsnuću gospodina Isusa Krista po Marku. Također, važno napomenuti da su ovi dijelovi neumizirani a campo aperto, da su neumizirani dijastematski, što potvrđuje činjenicu da je u odnosu na adijastematiku koja je bila zastupljena malo prije toga, da je ipak ovaj skriptorij i ova škola koja je to radila u Kotoru bila izuzetno napredna. Adijastematsko znači da su note pisane bez crtovlja, da su pisane bez linija. Dijastematski znači da su one pisane već u toj, možemo tako reći, primitivnoj formi, da li na jednoj liniji ili više linija. U ovom slučaju one su pisane dijastematski. Kotorski pontifikat je knjiga koja sadrži liturgijska čitanja i biskupske obrede iz 12. vijeka. Zna se da je knjigu pisalo nekoliko pisara. Podijeljena je u 3 dijela. Prvi dio sadrži poslanice i evanđelja, drugi pontifikal, to jest tekstove biskupskih slavlja, a treći dio knjige čini niz molitvi.
Ova knjiga se najvjerovatnije koristila prilikom posvete nove katedrale u Kotoru 1166. godine. Druga cjelina jeste pontifikal Kotorske biskupije. To je dakle liturgijska knjiga koja sadrži isključivo obrede pridržane biskupu, a tiče se posveta temelja crkve, posveta same crkve, oltara ili pak obrede ređenja. U njoj nalazimo također neumizirane dijelove beneventanom, odnosno beneventanskom notacijom, a i sam tekst je isto pisan beneventanom, a tu se nalaze antifone Tolite portas, Pax eterna, kao i jedan gradual i jedan ofertorij. Kao najstariji muzički spomenici koji se čuvaju u Crnoj Gori, to su dva neumizirana fragmenta ovdje u Franjevačkoj biblioteci. Rani koralni kodeks koji se čuva ovdje u biblioteci jeste najstariji muzički spomenik ovdje, pisan njemačkom neumskom notacijom, postavljen adijastematski sa veoma razvijenim muzičkim, odnosno melodijskim linijama. On je sam po sebi palimpsest, što znači da je na tom pergamenu od kojih imamo samo dva, znači da se u toku vremena sa njega brisali stari tekstovi, a unosili novi. Biblioteka posjeduje još nekoliko takvih fragmenata koji se čuvaju na koricama određenih knjiga. Pored ovih navedenih dijela, ovdje u Kotorskoj Franjevačkoj biblioteci se nalaze još i neke inkunabule koje su štampane znači do 1500. godine, nakon toga su postiinkunabule Luke Antonija da Giunte, takozvane velike muzičke inkunabule, koje nam također svjedoče o trendu koji je pratila Kotorska crkva u tom periodu, a to znači da ako iz venecijanske štamparije dijela izašla 1480. godine, 1485. ili kasnije su već bila u Kotoru. Franjevci ili red manje braće crkveni je red ustanovljen u 12. vijeku. Djelovanje Franjevačkog reda u našoj zemlji ostavilo je vidan trag na razvoj društvenog i kulturnog života, posebno u Boki Kotorskoj. Tragovi djelovanja Franjevačkog reda sežu daleko u povijest od 13. vijeka pa do naših dana. Dakle, imamo jedno kontinuirano 7,5 vjekovno djelovanje reda Svetoga Franje na području Boke Kotorske. Tako i ove godine slavimo i jedan jubilej, 750 godina dolaska Franjevaca u Boku, konkretnije. Imamo prvi arhivski zapis iz godine 1265. gdje se spominju da su dva brata Bogdan i Picineg, sinovi Dragona de Skelpa, darovali malo manjoj braći jednu kuću za stanovanje na Šuranju. Dakle, to je jedan arhivski zapis i od tada Franjevci kontinuirano djeluju na ovim prostorima. 1268. godine Papa Klement IV. Imenuje Tomu Bosiljeva Kotoranina prokuratorom i sindikom jedne provincije Sklavonije, susjedne provincije, što svjedoči da Franjevci već i prije tog vremena djeluju u Kotoru. Za naše povijesno djelovanje također je značajna i godina 1286. godine, kada kraljica Jelena de Kurtene na Gurdiću podiže samostan Svetoga Franje za Franjevce. Arhitektonski tragovi Franjevaca daju se obilježiti kroz 16 naših nastambi u području današnje Boke. Samo u Budvi smo imali 3 samostana i u gradu Kotoru su bila 3. Jedini koji je preživio sve te povijesne nedaće jest ovaj samostan Svete Klare u kome se mi sada nalazimo i koji je čuvar te drevne franjevačke tradicije u kojeg smo se mi uselili 1575. Ovaj samostan je daleko stariji od ovoga prije našega useljenja. Ovdje su prije bili benediktinci, bile su sestre Klarise i nakon njih, kao što rekao, 1575. dolazimo mi Franjevci i kontinuirano djelujemo na ovome prostoru.
do današnjega dana. Povijest franjevačkog djelovanja nije se koncentrirala samo na prvotnu pastoralno misionarsku djelatnost, nego ona je ostavila i duboke korijene u kulturnoj i prosvjetnoj djelatnosti ovih krajeva. Samostan Svete Klare posjeduje jednu od najstarijih biblioteka u Crnoj Gori. U njoj se čuvaju rukopisni fragmenti od 11. do 13. vijeka i inkunabule, među kojima je za ove prostore najvrijednija inkunabula koju je u Veneciji štampao Kotoranin Andrija Paltašić. I svakako moramo spomenuti i naše kulturno djelovanje koje je obilježeno velikom, lijepom kolekcijom značajnih povijesnih spisa, fragmentarnih ulomaka kroz dugi niz godina, od antike do modernoga doba. Posebna vrijednost naše franjevačke biblioteke, koje su Franjevci uvijek posvećivali posebnu pažnju, povijesno-arhivski spomen biblioteke imamo već u 14. stoljeću, dakle konkretnije za vrijeme biskupa Dujma, koji je bio kotorski biskup u razdoblju od 1352. do 1368. On je bio Franjevac i on daruje prve knjige Franjevcima i to postaje utemeljenje Franjevačke biblioteke. U prvotnom smislu, ali u pravom smislu modernog bibliotekarstva možemo govoriti o godini 1901. kada dva entuzijasta, jedan Franjevac, Fra Benvenut Rode, jedan znameniti Franjevac koji je djelovao ovdje i umro u Kotoru, bio posebno vezan za kulturu ovoga grada u suradnji sa profesorom Josipom Jelčićem, koji daje svoj dio svoje privatne biblioteke. Njih dvojica utemeljuju biblioteku u modernom smislu, arhiviraju, dakle numeriraju knjige, selektiraju po kvaliteti građe i sve ono što je za jedan bibliotekarski posao u modernom smislu potrebno. 7 velikih liturgijskih inkunabula venecijanskog izdavača Duntea s kraja 15. i početka 16. vijeka, sačuvanih u samostanu Svete Klare u Kotoru, kao i 15 orgulja građenih kasnije na Crnogorskom primorju, potvrđuje kontinuitet u crkvenoj i muzičkoj praksi u našim krajevima. Najvrijednija kolekcija naše biblioteke jesu inkunabule ili prvotisci, dakle naša lijepa riječ prvotisak, dakle knjige koje su tiskane do 1500. godine, mi ih imamo 45, koje su neprocjenjivoga blaga ovoga, dakle Boke Kotorske, našega naroda i cijeli, dakle i današnje države, naravno Crne Gore. Ovdje možemo spomenuti nekoliko vrijednih i muzičkih inkunabula. Jednu vidite i jedna se vidi tu lijepo predstavljena iza mene. Dakle, kako su izgledale, a najvrijednije su dakle iz Firentinca Luke Antonija Ciuntija iz 1480. godine i Nikolausa de Lire iz 1488. godine. Dakle, ova prva je muzički prvotisak, glazbeni, a ovaj drugi to su lijepe minijature koje prikazuju živote iz dakle motive iz života franjevačkih svetaca. Do tada knjige su bile iznimno skupe i rijetke. Ovdje iza mene što vidite, dakle jednu glazbenu knjigu to je zapravo molitvenik, psalterij uoči blagdana Svetoga Andrije. Ovaj lijepi stalak stajao bi u koru gdje su braća redovnici molili, a jedan od redovnika bi listao kako bi braća izmolili pojedini psalam, on bi prevrnuo taj list a knjige su tiskane u tako velikom formatu, te veličine, da su mogle biti viđene i sa velike udaljenosti. I ovdje je značajno spomenuti jednoga, dakle, prvoga hrvatskoga tiskara na hrvatskom jeziku, našem domaćem jeziku, slavonskom jeziku svih Slavena. To je Andrija Paltašić iz Kotora koji je živio od 1450. do 1500. godine i imamo iz njegovoga prvotiska, imamo u našoj biblioteci, dakle, značajne dvije inkunabule koje je uradio u suradnji također sa jednim tiskarom Dobrom Dobričevićem sa otoka Lastova, a inkunabule su, dakle, tiču se dijela Lucija Laktantisa i njegova dijela opere koje su izdate u 2 primjerka.
Jedan se čuva ovdje kod nas u samostanu, ovaj prvotisak, a drugi je u Dominikanskom samostanu u Dubrovniku. U buli protiv pape Klementa III. Iz 8. januara 1089. godine potvrđena je Dukljansko-barska nadbiskupija. Ova duhovna institucija vjekovima je zauzimala važno mjesto u društvenim procesima cijelog regiona. Na ovim prostorima jako je značajno spomenuti pored kotorskog skriptorijuma koji se razvija ovdje, pogotovo na manastirskom samostanskom kompleksu na Gurdiću, ovdje u Kotoru, jako je bitno spomenuti i skriptorijum barske nadbiskupije. Njihova biblioteka i arhiv, nažalost zbog velikih političkih, a i geopolitičkih pomjeranja, je bila izmještena nekoliko puta da bi joj se na kraju trag potpuno izgubio. Važno je pomenuti 5 ciklusa barskog nadbiskupa Guillauma Adama, koji se danas čuva u Nacionalnoj biblioteci u Francuskoj, a koji sadrži 2 mise, sadrži misu 11.000 djevica, vezanu za legendu o Svetoj Ursuli, a sadrži također i misu Gospod snijega, uz neke manje dijelove iz brevijara, antifonala, pa čak i pontifikala koji su nastali u tom periodu, a koji se, nažalost, nalaze van zemlje. Svi ti dijelovi su također neumizirani, također pokazuju jedne melodijske jezgre i cjeline koje svojim zvukom ne pripadaju ovom prostoru, ali su vjerovatno nastale pod utjecajem Italije, što je slučaj sa kotorskim skriptorijem koji u svojim tim jezgrama i cjelinama i razvijenom melodikom, ipak po riječima profesora Francisa Đuga koji ih je obrađivao, ali i Miha Demovića, pripadaju jednom kulturnom miljeju italijanskog juga. U muzičkoj ostavštini Crne Gore barok se ogleda u tradiciji laudiranja, to jest u lirskoj ili herojskoj pjesmi, koja je izvođena na narodnom jeziku. Upamćena su imena pjesnika Dživa Bolice, Nikole Burovića i drugih. Barokno stvaralaštvo u našoj zemlji ogleda se i u poeziji, scenskim muzičkim dijelima, dramskim spisima Ivana Antuna Nenadića, kao i u dijelu Krsta Ivanovića. Iako se ne može uporediti sa sociokulturnim ambijentom koji je vladao u Kotoru i u Boki, grad Budva ima posebna svojstva kada govorimo o baroku, pogotovo o baroku u muzici. Imamo nekoliko imena koje nas upućuju na to da je Budvanska katedrala, Budva kao biskupija, također imala razvijenu misao i razvijenu umjetničku misao te naučno stvaralaštvo. Prvi od njih jeste kanonik, budvanski pisac, filozof, pjesnik, čak i istoričar Don Krsto Ivanović, koji je većinu svog života posvetio u Veneciji, gdje je djelovao i radio. On je poznati kao libretista. Ako već govorimo o muzičkim rukopisima, libreta se smatraju također muzičkim rukopisom u širem smislu. Njegovo djelovanje u Veneciji je bilo vezano za venecijanski teatar, za venecijansku operu, karnevale i sve fešte koje su nam danas sinonim u Veneciji. Njegova muzika, odnosno tekstovi za muziku koju je on pisao, su izvođenja od Venecije preko Padove, Amsterdama, čak i Beča. Od njega nalazimo značajna libreta za opere koje su izvođene toga doba, a to su Amor kao ratnik, Kirka, Koriolan, Trijumf vjernosti i Lizimah. Libreta su nama važna zbog toga što njegova korespondencija sa ondašnjim muzičkim establishmentom u Veneciji i u samoj Italiji, poput Cavallia, Paternija, Giacomo Pagliardija, koji su pisali muziku za njegova djela, očituje se uopšte mogućnosti da jedan čovjek s ovih prostora dobije pravo da se njegovi tekstovi izvode u raskošnim teatrima Venecije. Pustolov, pisac i filozof Stjepan Zanović rodio se u Budvi 1751. Zanović se dopisivao s Ruđerom Boškovićem, Volterom i Rousseauom,
ali se također lažno predstavljao na evropskim dvorovima kao Šćepan Mali, potomak Skenderbega. Njegovo stvaralaštvo ostalo je u sjenci njegovog neobičnog životnog puta. Druga znamenita ličnost s ovog područja jeste pripadnik takozvanog paštrovskog sazvježđa evropskih pustolova, a to je Stjepan Zanović. Njegova djela uključuju znači i filozofiju i poeziju, ali kod njega nalazimo tragove i za libreta, za opere. To je jako interesantno, obzirom da znamo da njegovo muzičko iskustvo nije bilo dovoljno veliko. Kod njega nalazimo znači dvije drame, Pigmalion i Didona. To su bile forme drama per muzika, što nije bila netipična forma u tom dobu, znači da imamo jedno instrumentalno vokalno scensko djelo koje nije po svom obimu bilo veliko, niti izraženo. Ono se možda koristilo za karnevalske svečanosti, za neke druge teatarske svečanosti u Veneciji i u Dalmaciji. Da su ova djela izvođenja svjedoče nam zapisi iz Zadra, a svjedoči nam također i natpis da je Pigmalion bio sastavljen note od jednog talijanskog kompozitora. Poslije oslobodilačkih ratova od 1876. do 1878. godine Crna Gora je na Berlinskom kongresu dobila međunarodno priznanje. Time su stvoreni bolji uslovi za kulturni razvitak Crne Gore. Širi se mreža osnovnih škola, osniva se bogoslovija i ženski institut, ponovo radi štamparija, počinje da izlazi kalendar Orlić, nedjeljnik Crnogorac, pokreće se niz aktivnosti u kulturnom životu prijestolnice. To je bio period od recimo 10 godina mirnog života u Crnoj Gori koji je učinio da bukne državni i društveni život. Tada se na Cetinju osnivaju društva, osnovana je Cetinska čitaonica koja će dugo vremena biti stožer i nosilac svih kulturnih događaja. Dalje gradi se dvor, gradi se velika lokanda, gradi se bolnica, gradi se djevojački institut. Krenuo je ukupan život i to vrlo intenzivno. Čak bi mogli reći da ovaj period možemo, naravno, relativno posmatrajući, smatrati jednim od možda najintenzivnijih perioda u ovoj istoriji Crne Gore do Prvog svjetskog rata, kada se tiče, pa možda i kasnije kada se tiče jednog opšteg razvoja. Tada kreće periodika, pokreće se kalendar Orlić, pokreće se Crnogorac kao nedjeljna novina i sada u takvoj atmosferi osniva se Crnogorska vojna muzika. Dakle, osniva se kao institucija u okviru Ministarstva vojnoga. Vojnici, odnosno članovi vojne muzike, imaju sve obilježja vojne jedinice, znači imaju činove, imaju uniforme. Međutim, sa druge strane, ovu vojnu muziku moramo posmatrati kao prvu instituciju, umjetničku instituciju, odnosno instituciju kulture u Crnoj Gori, državnu naravno, jer to su prvi umjetnici koji su za svoj rad primali nadoknadu redovnu od države. Druga crnogorska vojna muzika osnovana je 1889. godine. Samostalno ili u saradnji s različitim pjevačkim društvima, ovaj ansambl, pored svojih obaveza prema vojsci i dvoru, sa zapaženim uspjehom je priređivao i javne koncerte. Vojna muzika je jako značajna. Ona je u stvari stožer, možemo slobodno reći stožer muzičkog života, kako kadrovski, dakle zahvaljujući kadrovima koji su u njoj stvarani, tako i produkcijom. Teško je naći ikakav segment života u Crnoj Gori, znači govorim u periodu sada više ne samo u ovom periodu kada je ona formirana, nego i kasnije do Prvog svjetskog rata, teško je naći makakav period, makakav događaj u crnogorskom važniju, u crnogorskom životu da nije na neki način uključena vojna muzika. Mi nju srijetamo. Znači od Knjaževog dvora, srijetamo je prilikom ceremonijalnih prijema, srijetamo je prilikom zvaničnih audijencija ambasadora, srijetamo je pred ambasadama, prilikom značajnih događaja tih država, srijetamo je u ophodnji gradom, srijetamo je na koncertima u parku, sa jedne strane. Sa druge strane, njeni članovi učestvuju u programima koji se održavaju u Zetskom domu
i redovno su prisutni u svim besjedama, tako reći je nemoguće organizovati neki, da kažemo, kulturni događaj u kojemu nema vojne muzike. Treba samo pomenuti da je vrlo važno da je u ovom prvom periodu kapelnik vojne muzike bio Anton Schulz. On je bio vojni kapelnik austrijske vojske u Kotoru i došao je po dogovoru sa crnogorskom vladom, došao je da organizuje tu prvu vojnu muziku i to je uspio. Ova vojna muzika prekinut će sa radom 1879. godine, nastaviti 10 godine kasnije, ali sada više ne pod rukovodstvom Šulca, nego pod rukovodstvom Františeka Vimera, koji će uspjeti da za jedno relativno kratko vrijeme obuči crnogorske dječake da se bave instrumentalnim sviranjem, da pozove određene umjetnike iz okruženja koji treba da mu pomognu i dopune orkestar, tako da će vojna muzika funkcionisati, da kažemo, u dva oblika. Jedan, kao što su oni govorili, kao banda, dakle kao ukupan orkestar, a drugi put kao kamerni orkestar kada treba izvoditi kompoziciju u zatvorenom prostoru, recimo u Kraljevom dvoru ili, reći ćemo, u Zetskom domu, jer je vojna muzika nastupala, recimo, između činova određenih predstava. Najstariji rukopisi koji bi mogli da datiraju iz Cetinja jesu možda prepisi nota koje je koristila vojna muzika. Ali prve štampane note na Cetinju pratimo u prvotvorenoj knjižari Jovana Ivaniševića, koja je svojim obilnim fondom nota, koji svojim obilnim fondom nota govori o tome da je muzika i pjevana, i svirana, i izvođena na Cetinju u raznim prilikama, čije nam svjedočenje donosi crnogorska periodika iz 19. vijeka. Pred kraj 19. vijeka osnivaju se pjevačka društva i duvački orkestri i u drugim crnogorskim mjestima. Ipak, Dvor je nesumnjivo imao najvažniju ulogu u razvoju muzičkog života zemlje. Treba reći također da je na Dvoru Mirko, srednji sin Kralja Nikole, bio sam kompozitor. Recimo, čuvene su njegove kompozicije na Liparu, dalje, recimo, Ritorno di Roma, koja je izvedena u Rimu, sa velikim uspjehom, kako su pisale tada novine, a što će prenijeti i naše domaća periodika. Znači, pored toga, redovno uz plesove i zabave, redovno dolaze umjetnici koji posjećuju Crnu Goru i redovno dio svog programa realizuju na Dvoru. Kako se muzika razvijala u tim kulturnim i naučnim krugovima na Cetinju krajem 19. vijeka, paralelno se razvijala i na Crnogorskom dvoru. Jedan od najtalentovanijih naših kompozitora je princ Mirko Petrović Njegoš sa jednim nezanemarljivim opusom koji je ostavio iza sebe, koji možemo naći danas u arhivu Cetinskog dvora, a koji nam svjedoči da je i njegovo obrazovanje koje je stekao i na Cetinju od privatnih učitelja bilo izuzetno visoko. Drugo što bih spomenuo, a to je ono što smo mi izvodili prije nekoliko godina i što se smatra prvom crnogorskom operom, to jeste Balkanska carica od Dionizija de Sarna, San Đorđa, koja je i stavljena u note, a koja se dijelom čuva i na Cetinju, a neki dijelovi njenih rukopisa se mogu naći i u pjevačkom društvu Jedinstvo ovdje u Kotoru. Djelovanje Dionizija de Sarna na Cetinju se smatra jednim od vrhunaca tog perioda, svakako jednim od najznačajnijih perioda što se tiče muzike i muzičke kulture u Crnoj Gori. U muzičkom životu crnogorske prijestolnice posebno mjesto ima Zetski dom. Dosta podataka o nastupima, muzičkim angažmanima, scenskim izvođenjima i zabavama u Zetskom domu mogu se naći u crnogorskoj periodici i arhivskim fondovima Muzikalija Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević i Muzeja Kralja Nikole. U Zetskom domu vrlo često organizuju kulturne manifestacije koje se zvale besjede ili zabave, velike zabave, u kojima koje su obično kao drugi dio imale igranku, odnosno ples, čak ples za koji su tačke ili one plesovi koji će se izvoditi bili navedeni uz poziv za tu sjednicu. Naravno, bilo je vrlo širok dijapazon onoga što se igralo, od narodnih igara do
do najmodernijih plesova koji su tada bili popularni u Evropi. Što se tiče gostovanja, treba skrenuti pažnju da dolaze vrlo značajni solisti i grupe u to vrijeme. Na primjer, tu gostuje Zorka Ostojić, gostuje Stevan Deskašev, gostuje Nadežda Slavjanska iz Petrovgrada sa svojom grupom, Marko Vukotić i mnogi drugi umjetnici koji vokalno ili imaju svoje ili instrumentalne koncerte u Zetskom domu. Naravno, to treba pomenuti recimo i profesora Josefa Krabulku iz Praga. Dolaze grupe, horovi, recimo Beogradsko pjevačko društvo, dalje Akademsko društvo Balkan iz Zagreba, Dubrovački hor i tako dalje, tako da imamo i tu vrstu nastupa. Također i muzičke grupe bivaju u Crnoj Gori, recimo čak je za vrijeme kraja 19. vijeka ili formirana posebno u Italiji, formirana posebno društvo mandolinista Montenegro Pulja, koje je izvodilo svoje muzičke programe. Pošto bih htio da skrenem pažnju na jedan detalj koji je interesantan i koji čini mi se ilustruje čitavu mogućnost, više ilustruje mogućnost do koje je moglo doći nego objektivno ono što se dešavalo, a to je 1892. godine u vezi sa rođendanom kraljice Milene, kada su obično priređivani određeni muzički, odnosno dramski sadržaj, scenski sadržaj, da tako kažemo, pod rukovodstvom Roberta Tollingera kao kompozitora izvedena je, zove se muzikalna scena. Kratka muzikalna scena koja je uključivala pjevanje i tada muzički obdarenih ljudi koji su imali svoje glasove ne potpuno ne školovanih nego i obrazovanih do određenog stupnja i određenih talentovanih učenika gimnazije, tako da već imamo podijeljene uloge, da tako kažem, kao da se radi o nekoj operi, odijeljene polu, imamo hor kao poseban nastup u okviru tog muzikalnog dijela o kojemu smo uspjeli da rekonstruišemo plakat. Tragovi crnogorske muzike postoje u folklornom stvaralaštvu. To nam svjedoče i note, spisi i istraživanja Ludviga Kube koje je obavljao na Cetinju, u okolini Cetinja, pa čak i ovdje na Primorju, što nam svjedoče zapisi njegovih klapskih pjesama. Na prostoru Crne Gore muzička kultura ima duboke korijene. Od prve svirale iz Crvene stijene, preko scenskih oblika iz antičkog perioda, notnih zapisa iz benediktanskih manastira u doba Dukljanske kraljevine Vojslavljevića, svirača iz doba Balšića, svirca sa inicijala u psalitru štampanom u doba Crnojevića, do muzičkih svečanosti na Crnogorskom dvoru i u Zetskom domu krajem 19. vijeka. Muzika je imala posebno mjesto u kulturnom životu naše zemlje. Dalja sveobuhvatna istraživanja muzičkog života Crne Gore proširila bi naša znanja ne samo o osnovnim tokovima razvoja muzičke umjetnosti u našoj zemlji, već i o zaista bogatoj muzičkoj tradiciji. Mi nemamo još uvijek nemamo istoriju muzike potpuno napisanu, nemamo istoriju pozorišta, nemamo istoriju, da ne nabrajam. A to je veliko blago. Suviše smo i ono malo vremena koje imamo posvetili, da kažem, tim krupnim pravcima kao što su diplomatija, ratovanje i tako dalje. Nekako ostaje po strani svakodnevni život koji je jako značajan i koji u stvari predstavlja osnovni element za formiranje društvenog bića jednog naroda. To je za svaku zemlju jedan ponos, za našu Boku i naravno za cijelu Crnu Goru, kao i za sve narode i za sve ljude koji ovdje žive. Iako je zbog specifičnih geopolitičkih, socioekonomskih previranja tokom njene istorije Crna Gora bila lišena jednog razvoja sopstvenog kulturnog identiteta koji je bio svojstven svim velikim europskim nacijama, tokom istorije ostaje jedna obaveza čuvanja i njegovanja onoga što nam je ostalo u nasljeđe, a danas se nalazi u Crnoj Gori. To je obaveza svih institucija i obaveza je to pojedinaca i svih nas koji se ovime bavimo. To jeste da se radi konstantna valorizacija i revalorizacija kulturnih i muzičkih dobara koji su u Crnoj Gori, od toga što duhovno oni pripadaju svima nama. Pripadaju sazvježđu europske kulture, pripadaju sazvježđu svjetske kulture i njihove kulturne baštine. Ovi fragmenti koji se nalaze ovdje, to su samo mali dijelovi, ali nama bitni,
su za one druge koji se van ove države bave istim poslom izuzetno značajni. Njima predstavljaju nešto što možda nama ovdje nije u trenutnim snagama i kapacitetima predstavlja da iznesemo, ali svakako i pomoć sa strane će nam dobro doći da Crnu Goru možemo na ovaj način, potpuno dostojno, da stavimo na svjetsku mapu kulturne i muzičke baštine.